Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kapiestan ng San Gabriel Arcangel, patron ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, Kambedari San Miguel at Rafael Arcangeles. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Vicar ning Parokya ng Santiago Apostol, King Betis, Guagua, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Sapagkat ngayon, ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang langit. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagala, inangkin niyang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, pinamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon, ingay pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Anting metong pamilya mitipon tamo king lagyo ning ipampo ning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios pa, ating pamakisan metong ning banal Espiritu mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Kaniti pungaldo pagmasusyantaya, ing kafiesta na ning kikatamong patulunan, ning kikatamong radyo, at ning kikatamong banal Arcangeles, San Gabriel, San Miguel, at San Rafael. King kataymikan da rin kikatamong puso, ganakantala retang dakala pinandit, ay etamo meging mapaminto king kaburyanan ng Diyos. Karetang dakala pinandit, ay etamo meging talapanatad ning maya pabalita, lalong-lalo na kare magkakasakit, ding malilipit, at ding kababayatnan. Karetang dakala pinandit, pinili tamong sarili tamong kaburian, sarili tamong kapakanan. Manyawat tamong sika na ng buwan kapatawaran uling ng Diyos, mapagmalasakit yakya katamo at mapamatawad. Ginong Jesus, iking kaya kaming penibatan, ginupakalulu. Ginupakalulu. Kristo Jesus, iking kaya kaming biyampon kapayapan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu iking kaya kaming kapupuntalan, ginupakalulu. Ginupakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, yuli na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, hari
Ibigin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, king meto nga makapagmulalang paralan ng tabayanan ming obra daring anghel at ding tao. Manano na sanang ding susuyong alang likat keka, king banwa papanatilyan malaya, king sablang kaligaligan, ing biemi keti king suli. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambemo at ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Daniel. Kabang magumasidya i Daniel, mibili ring trono. Linuklukya itang metong amabibye, king kapilan paman, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imala na, at maputing anting bulbultupa ing buwak na. Mitatawya ing trono ng makabili, karing milalablab aparugang, at lulwal kaniti, ing metong amamagus anting batis a api. Ating libu-libong tao karin, ban magsilbikeya, at milyon-milyon na laman, ding taong pakatalakad, king arapana. Migmula ing piyamanwan, king husgado, at mibuklatla ring libro. Kanitang malikmata a ikit ko, ke kabaning bengi. Ikit ke ing meto nga bala mo tao. Lalapita na ako, makapadurot ya king biga, at mintaya, ketang mabye, king kapilan paman, at mi pakilala ya keya. Mi pagkaluban yang kayupayan, dangalan, at upayang ari, bansuywan dering tao, ring sablang bansa, lahi at salita. Manatili king kapilan paman, ing keyang kayupayan, at eya miwakasan, ing kayaryana. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Arapan daring angel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka, arapan ke ing banal a templo mo, dukuko at purian ke, ing kekang lagyo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Uling pepakilala mo ko, king sablang bage makapahigitya, ing lagyo, at kautusan mo. King aldo minawus ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, ya ing pigkalob mo kanako. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Ding sablang ari ning mabilog ayato, puryanda ka, o Ginoo, uling dimdamdoring pangako mo, at karelang idalit, ing depat mo, at ing degulan, ning ligaya mo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo.
Inyang ikit ng Jesus ing lalapit lakeya inatanael, nga nang migsalita tungkol kang Natanael. O yaning tunay Israelita, kaya alakang akit apamagkunwari, kitang ng Natanael kaya, makanano mo kung akilala. Bayo na kay Naus Felipe nga nang may kibat Jesus, ikit da na ka inyang at kalalam ning duto nga higera. Nga nang Natanael, Rabay, ikay nganak ning Diyos, ikay ngari ning Israel. May kibat Jesus, maniwala na kawari uli namo ning sinabi ko kay kang ikit da kang at sulalam ning duto nga higera. May git pa kanya ning akit mo. At tiglong ng Jesus, ing katutuan sa sabihan ko kay kayo. Akit iyang makabuklating banwa at ding anghel ning Dios, ti pamanikla king tulid ning anak ning tao. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaniti pongaldong pagmasusyantaya ing kafiesta na ning kikatabong patulunan ni San Gabriel, Arkanghel, at ning banaltamong Arkangeles, parang alantala naman pureng alang pagal at alang sawang susuyo kikatamo, king kikatamong radyo, ay man po makaing akakit, king karelang pamanyuyo, tsula po king gulot ning kamera kanining metong po tsugilid, abe ko po, kaya nipalakpakan tala po, den kikatamong talasuyo, king kikatamong radyo. Anya po malatiing pangunakan kong i-gab, lagyo na po gab. Hindi pong pangunakan ko ngayon ni sintabane pong siguro 4 na beses po brother. 5 beses po siguro brother Charles. 5 beses niya kataba, medyo pandak, mabilog, bukbuk kay ipan, potang kay mas lamya, pero cute naman ning kanakong pangunakan na ini. Potang muli na ako bali kanita, munta na ako tambing king pasbol na ning baleda, tapos kumanyang ko po, magmakanyan ko kayong tulid na ning pasbol, saka kaya po kanya ning pisngi ko kang gab. Gab, kiss, sabi ko makanyan. Manyad ko pong kiss, sabi ko itang mamaltok, itang manyaman. Mulay kagad din pangunakan ko kanitay gab. Pulaya na ako tambing kaula na ako po, tapos uma na ako itang mamaltok, itang masikan. Kay ba't na akong uman gab? Makone, mulay ne pabalik king kwarto da kanita. Potangausan mo ning pasibayong pagtakan ko, tay na bisa. Ne karine, ne mamuklat basbol, maglukot-lukot ne ketang sofada, makanya, ne bisa magbalik. Na nako uman pasibayo. A sweet, genuine kiss for Gab is enough, is already enough. May kapamyeneng tula, sapat na kaya sapat na kaya ita. Kingikit ko, bala mo kaugali ning Gabing metong karakter. Deng karakter, king katamong ebanghelyo, maralas etamo papansinan at etamo papansinan. Maralas elaman mapapansin, pero parehas la pangimot ning kanakong pangunakan na igab. Kay batdang memye tula, like a sweet little kiss. Makone. Nga naning kikatamong ebanghelyo kanitingal doning kafiesta ng San Gabriel at ding banal Arkangeles. Ing katutuan sa sabihan ko kay kayo, akit yung makabuklating banwa at ding anghel ning Dios, ti pamanikla, king anak ning tao. Ti pamanikla, king anak ning tao. Wari makanyan muna maning depata na kanita, San Gabriel, nga tatandanan tayo po yung kwento ning Annunciation. Inyang beli taning pamikatawan tao ning Ginoo, kay ba't nang eta ding maya pabalita, nga na ning ebanghelyo at the very last line of that gospel, at likwane ning anghel nga na. A very vital part of that gospel tells us, at likwane i Maria, likwane ning anghel. Makanyan lapin siguro ding anghel. Kaya rirang ginawang mayap, they will exit the sin. They will fade away, not flaunting their goodness. Though they really are good, they bring protection, they bring healing, they bring us the good news. But they don't want the spotlight. Instead, they flaunt the goodness of the one who is the source of goodness. They just reveal who God is and what God can do. Michael is a bringer of God's protection. Raphael is just a bringer of God's healing. Gabriel is just a bringer of the good news. They simply show God's goodness and then they fade away. It is enough for them that they have given the joy from God's love. And because of this goodness,
angels bring, we realize the goodness God has also given us. Ingkaya paning meto nga anghel, pabuste nakatamong akit tamo mo naman, ing sarili tamong kayapan. Itangakit tamo yung sarili tamong kayapan, agyuta palang pagtanggol ding panasakitan. Agyuta mo palang magpakayap ka ring masakit at magkasakit. Agyuta mo palang manatad maya pabalita. Ingausken, ausan tayang markang ngungot. Markang anghel. Kanita, siguro po, Brother Charles mo naman balo nini. Ating may usong inuman kanita, paborito may yatay niya. Nano pong aus, ketang malino, boti, ating niyang anghel, ketang bote ng makanyan. Balo ya pa po itang alakay ta. Markang, aus po kanita ka rin, alipa gin bilog. Aus kanita ka rin kanita, markang demonyo. 80% proof. Daig niya paingetil alcohol, pamatay COVID. Inuman taya, ay ginuko. Di takbo, lasing ka. Makanyanyang markang demonyo. At intaw ka nung gawa lang mayap, o nanging sakit minsan, uling mayap lalawe talaga king sarili ra, lalasing laking mismong kaya panda. They flaunt their goodness and gets intoxicated by it. Wari makanya laring malasing, wari. Potang malasing tamo ni Brother Charles. Teterak tamo king dalan, mangulisak tamo king dalan. Makanya ning gagawa na ning malasing, ibida ning sarili na. Aus tamo ken, markang demonyo. Aliya markang anghel. Wari makanyan mo naman po yung simpleng kwento ng Satanas. Who we call the fallen angel. Bakit? Kasi pinili ng silbya ning sarili na, imbes ng Diyos. May siloy at may lasing yaking kaya pa na. Gawa kong mayap, banlunto lang marok de ngaliwa. Gawa kong mayap, banlunto lang marok de tang pikakasaman ko at kapate ko. Ketang metong pong parokya, kuno ka rin ko pumig-serve kanita. At niya pong pinuring metong nga tao, itang pari, kung kanino ko may assign po kanita. Pakibat na nitang sasawp king parokya, sabi na, Among, ala pong problema, sabi na, ausan yu kumupo, pane ko pong atsukeni, sumaup ko po kaya kayo. And I thought it was good enough. But I told myself, this was certainly not angelic. Because until one day came, ating linapit, and he was a politician. Pasalamatan niya naman ng pari. Pakibat na king pari, makanini. And I was surprised. Among, sabi na, ang yun na po sasabihan ka ring tao. Babiya ko mo po nanong binyen na ni nga pong ginukanako. Babalik ko mo po nanong binyen na ni nga pong ginukanako. Kaya tapo, pasalamat. And I thought, that is what angelic is. Markang anghel. Inyang milabasan po, mga pila ng banwa, kabang pangadyan ko na, nula ba talaga ring anghel? I try to imagine what angels are. But no figure came until I came up with this very short write-up that I hope you will appreciate. And I quote, Angels come in all ages and skin color, all shapes and sizes. Itang matuang may niya pinking gulot mo niyang anakang malati. Like the teacher, a terror, pero maganakaya palaking kilwal eskwela. Like your student, a sobra kakulit. O kaya itang masinto-sinto nga kasalubong mo king dalan. Tandame pawaritang driver, amen atad kaya kang makatiman, papunta king pupuntalan mo. They don't take life very seriously. Angels always travel light. Inyapin susulapo laring anghel. O itanga na kamigpakit keka, king sintingan daring mga lating bage. And angels don't leave their addresses behind. They don't ask anything in return. Kalupa na mo nitang siping mong bale, memye ulam keka, ene papepaos sing pinggana. O itang makwaltang tao migpakit keka, alang imposible basta't magtiwala ka mo king sarili mo. Itang tao ngay mo man kakilala, pero tiro na yung dalan keka. Itang kakaluguran ng mong emo manasahan, pero yung may kasawp keka, king peka maragul mong problema. Some angels have freckles, some even have dimples, some have wrinkles, and some do not. Dingaliwa, ilang kasiping yung eni kung no ka rin kayo man.
Itang asawa mong maluwat nang mibabatake ka, ding anak mong masipag ka. Sabi ko pin, angels bring good news. They come and then they go. Ding aliwang anghel ning biyeta mo, ala na lukeni. Kaya ridang di napat mayap, meko nala at paulida, ikit mo kinging biye mayap ating Diyos tutuyang mayap. Masakit lang akit ding anghel nung makasara ka mata. But if you choose to open your eyes, you will see angels are everywhere around you. So open your eyes and see the countless angels. See that you are really blessed. And perhaps you yourself are an angel for someone. An archangel even. Ikang mumunarang pupulayan at lalapitan king oras ning kalipitan. Pero uli mo, kaya pa ning Diyos sing karelang pasalamatan. Ding anghel tunay lang mayap, uling gawan damo yung pagawa na ning Diyos. No agenda, alang kapalit, basta mayap mo. Angels and archangels are real, just as kindness, goodness, hope, and love are real. Ngening kutang, nano pong klaseng anghel, ing tutubod na ning Ginoo kapamilatan mo. Markang anghel o markang ikatamo pong mamili nanong markayng dadalan tamo. Pero sana, ingipakit tamo alang aliwa, ngunit mo yung kaya pa na ning Diyos, aparating malugod at malingap kaya katamo. Pasibayo po, lalong-lalo na karing kayabi ako po kay ni King Radyo ngeni, happy fiesta po kaya kayo at nakalasalamat po kayong pamagdala, pamanatad king maya pabalita, kaya kami aldo-aldo. Dakal pong salamat. Amen. Talakad tapo para king panalangin ding malda. Oy pamingat syubanua king alangang gamong pibanjan, lelangan mo ring anghel anting talapamilatan kaya kat king tao. At king pakalulo mo, may mili kang partikular anghel, ban mingat king balang partikular tao king kayang pamaglakbe, papunta king kaligtasan. Kalupadasan na ring angeles, papanatilyan ming papalto mo ing kaya kang kayapan, lalong-lalo na karing taong mangailangan. Nga tamong manalangin, Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king banal a kapulungan, matimid at mitmong kaingata na sanang papanatilyan, ing makaapostol at turo dikil karing anghel. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king kekatang bansa, antabayana ne sana ning kayang makapasubaling anghel, king pamitalakad ng metong alipunan Kristiyano, ang makabate king hustisya, pamipante-pante at lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para karing misasane, king heriya, dikil karing miyayaliwang espiritong ala naman. Magbalikla sana king karelang sentido, at akit de ing magligtas ng plano ning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para kekatangan, mi kamatampata sanang debosyon karing kekatang anghel, kapamilataning pamangalang king karelang pangayatsu, at pamakitambayan king karelang dapat mayap, numan karin at kenuman. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo, ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing niya pektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na di Jose Hernandez at Brian Jury Tanig. At para karetang mengay apektuan king milabasan abagyong karding. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis, lalo na kaniting aldo ning kafiestan ning patron ning radyo San Gabriel Arcangel.
Para mo naman king makapasubaling kapag nasanda ring Sikat at Ferreras families, at ring kapag nasanda ring kapatid tamong magmasusi, king Aldoning Karelang Kebaitan, lalo na Dirom Joshua Lumbang at Carlo Bondok. Iyulinos sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong Meyango Nabye, lalo na ring Meyango Bye pauli ning COVID-19. Antimurin ring Meyango Bye, John Emmanuel Montano, Rosalinda Sikat Ferreras, Cesario, Filomena, Yolanda, Loreta, Norberto, Gregoria, Juanita, Noaza. Ipanalangin taking Ginoo. Ari daring anghel, pakiramdaman mo yung dalangin mi. O malugod ming ipapasalamatan da kaking saw pababya daring anghel mo kaya kami. Aman ibatan keka at king kekang anak, ing ginuming Kristo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Anghel ning Diyos, atatanod ka ko, ang bata ko, paulining lugod ning Diyos, at di ko lalaming kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Anghel ning Diyos, at tatanod ako, ang bata ko, paulining lugod ning Diyos, at di ko lalaming kaingatan mo. Aslagan mong kaisipan ko, panluwalo mo ko, panibalaan mo ko, at ituntun king mayap. Amen. Aning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy pamimiglalang kapamilataning kasiwan daring kekang anghel, pustan mong ining kaya kaming sakripisyon ning kapurian miras keka. Ikatula mo sana at antimurin makasaup king kaya kaming kaligtasan, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ya kaya kayo, At keka iyat antimurin, nayo ring pusoyo. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tune kapin karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kakapilan man ampon no karin mano ipa, Diyos king alangangga at lubos mayupaya, king pamamuri mi karing tapat mong anghel at arkanghel, pupuryan mi muna maning kekang ligaya, uling king pami parangal mi karela, parangalanda ka, ikang karela miglalang. Ing ningning da papakit na ing kekang degulan, alalagpas king kaya pa ning kabiluga na lelangan. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang ehersito daring anghel magsayaya king kekang ligaya, king pamanyambat tulaing dalit ng kapurian, kagawan miyang kekami at ngaming kakanta. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pupurian da ka o banalay pa, parati mo kaming antabayanan king pamaglakbe mi kay kabaning biye. Pupurian miya naman ning anak mo Yesu Kristo at subusal mi. Paulining lugod na kay kami titipuna na kami king banala pami sulusulu. Palino ni kay kaming banala kasulatan at pipiraswan ning tinapian ti mo ing depata na kanita para karingalagad na karin king Emmaus. Inyangeni panigapu mi keka o malugod ampon mayupayang ipa. Itubod ming banal espiritu mo ban lukuba na lareting tinapi ang pon alak. Kanita, miyalilan lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging bayo yalina at mi daon king biena para ke kami. Kabang kasulo na laring disipulo na king apunan. Kinwaning tinapi at pepasalamata na ka. Piraso ning tinape at dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwaning kalis samit mong alak, pasibayo na kang bepasalamatan ng pon pinuri, pinyening kalis ka ring disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pon alang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo ang paun para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, aming inubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Inyangin o'y panglubos banal, pagmasusyan ming pamigaga na kakang Kristong anak mo, king kapamila taning pamaylas sampon kamataya na king krus. De lakit making ligaya ning pangasubling mebye, at liklok making ligaya king wanan mo. Ang gana po tang datang yang pasibaye Kristong ginumi, papasyag ming maulang dapat ning lugod mo at daraon ming tinape ning biye, ang poning kalis ning alanganggang kaligtasan. Balikdan mong mitmong pakalulu iting pamagdaon ning banala kapulungan mo. Jesus, ya mismo imiyayain king sarili na king kapamila taniting sakrifisyong penibala na ke kami. Bubuklat na ing dalan papunta ke kaoy pami. O Diyos ay paming mapamakalulu, ipagkalubme ke kaming espiritu ning lugod mo. Ing espiritu ning anak mo ban mabilang kami ngeni pon kapilanman, karinganib ning banala kapulungan mo ami sulu-sulu king katawan ng pondayana. Pasiknangan ming banala kapulungan mo king tinape ning biyempon kalis ning kaligtasan, tayran making ganapa kasalpantayanan ng pon pami kalugod, kasan metong ng Francisco ing papami,
Florentino yung obispo mi, kambering sablang obispo, pari ampon diakono, at ding sablang inatbus ning anak mo. Buklat mo laring matamiking pamangailangan ng pon kasakitan na daralanan ding kaparaming tao. Ikintalmeing palin ni nga mano mo karing puso mi, ban maliswas kaming sumuyo karing pakakalulo, ampon magkakasakit king biye. Papanatilyan mong tutuang pon tapat king alimbawa ampon utos ng Kristo, ing kasuywan mi karing aliwa. Gawan mi ing banala kapulungan mo mabieta la patutuning katutuan ng pon katimawan, ning katuliran ng pon kapayapan, banding sablang tao mi pasik nangan lub manaya, king meto nga yatong mi bayo. Ganakan mula naman ding kapatad ming, apepay nawan aking kapayapaan ng Kristo, at ding sablang mayangon na biye, abukod mong ikay makibalo king kasalpantayanan da. Layon pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo laking kaganapan ning biye, king ligaya ning pangasubling mebye. Potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe mi keti king yato, matula mo kami sanang tanggapan king maligaya mong kakarinan banwa, nung nuka rin kami manoknangan kambe mo, manggaman king alanganga. Karin, kambe ng Maria, ingwa na Virhen na induning Diyos. Kambe ng San Gabriel, San Miguel at San Rafael. Kambe ng San Jose, ing esposo ng Maria. Kambe ring apostol, ding martir, ampon ding sablang banal. Puriyan, ampon paligayanda ka. King kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat, kaya ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Amen, 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 amen. Kambening maragula kapaniligan king Dios sa malugod at malingap kaya katamongan, mausta mo kaya ngini kapamila taning panalangin na tiro ng Kristong kapatad tamo. Sumasalangit ka sa malinaw na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at paawain mo kami sa aming mga sala. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami, king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi,
Iheso Kristo. Uling keka, ing kayaryan, at ing kayo payan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, ay pami ing ginuming Iso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babaliktan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, at pamayapan men pon pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon mag-ari manggaman kingalang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sana kapilanman kay kayo. At keka ang Ing timurin. masayang paralan ni daketa pungen, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Cordero ng Diyos na nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos na nilalako, kasalanan ineto'y ako. Pagkaluluan mo kami. Agnus Dei, Peccaris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Pakamalan kong kakaluguran, yoing kordero ning Diyos, yoing lupa, ning lugod at pakalulo ning ipa, yoing milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo'y katamo may yaos ban makirake king kayang katawan. Gino e kumatampang tanggap keka, dapot iyag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength.
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugot, makiramdaman ming panalangin daring babayo mo king tinapening biye. Pipasik nangan king tetaga na ipagkalub na, at lalam ning maingat dang pamanantabering ang anghel, sumulong na keman sana king dalan, papunta king kaligtasan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Angels just bring the message of God, God's protection and God's healing. No agenda, elamanay ang kapalit, ing mayap mo, ing kaya pa namon ing Ginoo. Ing ginuman tabe ya kay kayo. At keka At antimurin. bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutu, kambe rin kay kayong familia at pakamalan king biye. At ipagkalub ning pekamalalam ng kapagnasan ning kay kong puso, hingi pa, ing anak, at ing banal na espiritu. Amen. Humen na kayo king kapayapan, pamatulan ye ing Ginoo, karing biyeyo. Salamat king Diyos. Bahapurena, pindunaning pakalulupa, Bahapurena, biyayo mo panaligan di Bahapurena, ikang ausan mi, iking pepalakwa na anak ng Eva, pangisnawan mi, naralungan mi, mga tatangis kening karenaning luwa. Namunawari, o ke kaming patulunan, balikdan mo kami, matang mapamakalulu, Bahapurena, kanakan mo kami, patang matina keking sepunaning biye.